indirimbo ufite ukunda nziza utacuranze ruta izindi dusoza niyo ugiye gucurangira abakunzi bacu duhita tunasoza ikiganiro. Yes, iyi ndirimbo yitwa Giti n'ubwiza bwayo. Giti n'ubwiza bwacyo. Giti n'ubwiza bwayo. Niyo ukunda kurenza izindi zose. Ubwo niyo yizeye Giti n'ubwiza bwayo. Yitwa Giti n'ubwiza bwayo. Ni muri Giti. Yego. Ni muri Giti pe. Yego sha. Ni muri Giti. Harya ngo ufite amazi ufite no muri. Rwose pe Giti n'ubwiza bwayo. Mama y'Imana muri Giti. Nakamuguruka none. Dance. Makobe umuri turabona. Kera mu mateka mli amyaka ya zamani. Iyo. Abaye humu mama. Nokore bamwe taginyuma. Royeze. Byaramutse mwe. Amana baza koja gosora Giti. Iyo reko mmenye. Obongo yahindutse gicumbi. Iyo yabarumaga. Anazarevese cherebo munderi. Yageze yo. Ayeba baza bomba n'ukuruwe. Arahatakate. Gitiro kolesa. Munoga kurizo kolete. Gitoro tuye Giti. Getobora toze. Getobora heza. Getobora heza. Getobora toze. Mama y'Imana. Opet muriro. Getobora betana sakuyo. Getobora misosi. Getobora fata plata. Ariko karishoka byose. Getobora Feta maze. Nakanda kwa mana. Meji. Tubu feta mazi. Uzajeyo. Urukundo niyo shanda yabona. Wowe tunawushimisha abantu bo ku isi yose maze urabura guseka birabyemana. Ariko karishoka byose. Ariko karishoka byose. Ariko karishoka byose. Urakoze cyane. Giti ubu ifite amazi. Giti n'ubwiza bwayo. Yego. Kubera yuko rero ikiganiro cya kigomba kuba gifite iminota 20. Ndi kubura 3. Ndagusaba n'indirimbo imwe ihita isoza ikiganiro kugira ngo iminota yuzure. Ya dance. Yego. Oya na umuntu. Ndirimbo zabaye 3 zibaye nyinshi. Oya na gugobagiza. Umwana ndurayabona ariko se andi niwe yabonye. Yego. Yego ra, shyira indirimbo. Cyaka ikarimba kamwe mu humure murahembwa. Shake kandi karirimbo kamwe pe. Ndagatamayo. Ndagatama. Yo agatama kawe. Yes agatama kawe. Agatama kawe. Nimeza kariwo nagira. Izuragira zirataha. Uko arura ninde. Ani wanyura zishatisha. Ukayegara mu mukumbi. Ebarange yesu ndagatamayo. Dansi. Ishambi yuzuye amahwa. Urushire mu gituza cyawe Yesu. Kubitwishura nawe. Inama y'abisi. Ndavana wa Yesu wanjye. Ndagatama. Ndagatama yo. Ndagatama kawe. Ndagatama yo. Ndagatama kawe. Ndagatama kawe. Yes,
agatama kawe ntampandura kare abana bato n'udutama Yesu ntampandura kare abakuru bose n'udutama tatadasi abagukunda bose n'udutama mutya ndabatagukunda ugeragera uzibageka uzimenya zose Yesu we ninjye mwiza papa mama yanazitapa n'izabana ubahohotera ubarya ruswa mubarozi mubambuzi ndagatama murakoze cyane reka mbashimire kandi mbizeze ko ibintu bigomba kugenda neza cyane. Hari ikintu bagiye kuvuga utavuze dusoze kugira ngo utange ubutumwa bwawe. Icyo utavuze ushaka kubwira abadukurikiye. Ntavuze ngiye rwose ndifuza umuterankunga kugera muri studio nanjye abantu umuterankunga bihangano byanjye bikajya muri studio nanjye nkumva ndi muri studio ngo umunezero umunsi nzaba ndi muri studio mfite umuterankunga cyane ukunda kugaragara hehe ku buryo nk'umuntu yavuze ati Kabarori wacu maze umudugudu wa Mutarama akagari ka Karenge umurenge wa Kabarori bazaza babaza umuntu w'umudu rwose ubwo namwe amanaja n'abashoramari muri tayari. Yego reka tugushimire rero reka nshimire buri wese akoresheje kino kiganiro ibiganiro byacu byo nakagaruka ciao ciao.